Lahkmen Rymbui Iehnoh Kam Myntri Kam Pohiing ke Jylla Meghalaya mentagasngi ke khatsan terik unailar arjar arpoi. Kani kalajia hadin ka jingcha siat yap uba cheristafil thank you ubadei General Secretary Barim ke HNLC hagi pulit menha ke khatlai terik unailar arjar arpoi. Ya kani ka jing Iehnoh Kam laya penbait lang na Presiden ke United Democratic Party uba medba lengdo rengkat batkit khot jong ke parti. Lahkmen Rymbui kerpat yaw Chief Minister Konrad K Sangma mansim ya gane ke kam nadu mentagasngi badro ai jingmut manle ya ke jing tokin judicial inquiry halor ke tei ke jingjia mentagasngi pandang lawan po nong stoy ya kendo ya u presiden ke parti bat ki senior leader jam ke parti nang benta kane ke jingjia kabah ka khalai terik ubna akos araja arphwe kaba long kaba jingjia basmusi tenakal yang kajonga ngalarai ban ong yosim chief minister ba unshimno yaka Tnad Kam Pohiing nanga nado mentagasngi ya kan lale khnang ba kanok inquiry kabaka sarkar kanle kanlong kabas khoi bat kabasai kabanom don kadau kajing artatin hagi pajba bat nga ajimut ba yaw chief minister ba ka judicial inquiry deban institute khnang ba ke ek bajia ha ka step thanga kan mi perthei bat kan shai yaw pai ba babun balang